Ponavljam po ko znam koji put, evo sad je petak, 3. novembar, 23. godina, svakodnevno zatiče monstruozne scene zaostavljanja pasa. To je jedno, da li je pas, na primjer, u boksu 20-30 kvadrata, ja to ne prijavljujem. De facto, samo lanci prijavljujem do 3 metara, čak oni od 5, 6, 10, što ih i nema, to ne prijavljujem. Bokseve od 10-20 kvadrata ne prijavljujem, dakle isključivo kvadrat 2, 3 do 4 bokseve i lance do 3 metra, 4 prijavljujem. Ovo preko ne, toga uglavnom i nema, to i ne prijavljujem. Dakle, pakao traje, evo i Stojana Ljubića 123. Mi moramo kao narod da pohapsimo kriminalne tužioce. Vi me primoravate da odvedem s par ljudi u ta dvorište da oslobodim se, nije problem. Pre toga ću možda štrajkovati glađu. Javno su sve krivične prijave protiv bande kriminalne, Divljak, Zorana, Vesna Mihajlović-Dražić, Tatjana Lagumdži i ekipice, jer zloupotrebljavaju službeni položaj štiteći 3 godine veterinarski inspektore Sombora, koji ne poštuju zakon o dobrobiti životinja. Iz celog tog zakona su izvukli samo da pas može biti na lancu koliko hoćete, što nigde ni ne piše. Piše da ne sme biti na lancu, stalno. Oni su tu rečenicu podvukli i zaključili da može biti kad god oni dođu. Ovo drugo da izaziva bol, patnju, strah i stres, da ne sme da izaziva način držanja, da trebaju biti zadovoljene fiziološke i biološke potrebe životinje, to uopšte ne razmatraju. To su ološi zla. Ja ću ovo rešiti na ovaj ili onaj način. Ja vas molim i dalje, po znacima navoda, bit će vrlo velike posledice ako me primoravate da to rešim na neki, tako da kažem, pošto zakona nema, sve dozvoljeno je.